minahal kong matalunan. Okay, the champion among the champion. Mao ni kuan guys, mao ni nagduwa nga sa mahimo nga champion sa basketball sa karon nga kuan alilakad celebration diri sa lungsod sa Matalom. Mao ni nagduwa DepEd versus LGU Matalom. Guys, okay, the best among the best nga mga grupo sa DepEd versus LGU Matalom. Okay. My guys, the champion among the champion. Okay, Monik. Monik, the champion among the champion. Monik LGU versus DepEd diri sa lungsod sa Matalom. That is the thought of the free throw line. His first is good. Mao ni ito ang kahimtang diri sa ito ang Matalom Municipal Plaza. Guys, mao ni ang ganda ng depensa ni Acacio. okay. Ito DepEd nga ring nga shot clock. Shot clock is over. okay, mao ni Oha, aiming for three, almost. okay, good luck sa makadaog o God bless kanatong